umsebenzi kombeke kuleli izwe lasekhaya. Ngiyakhuleka esihlalweni sasezulwini kubaba wemphefumulo yabantu, obaba abagcotshwa benkosi, abashumayeli, umkhokheli, intaba ipheza nebandla elihle lonke lonyazi. Amen. Ngiyacela nami Jehova ngiphe izwi lakho Nkosi kulabantwana bakho abeze kuwe. AmaNazaretha anguwe Jehova. Uma ugibele kuwo ngenyawo, ugibele phezu kwenyazi. Uma Nkosi asephakameni wangithanda emntwaneni bami kuze kube namhlanje. Ngiyabonga Nkosi yasephakameni okukubona ngesikhathi zonke. Khulela Nkosi inzalo yami ongiphe yona ukuba Nkosi ngabongi kuwe. Mangihamba kusasa Nkosi babe khona abawugibhezi bani bethi bakhumbule bani. Ngiyacela nami kulezi igidi zabangcwele izwi elizobaphilisa. Sho njalo baba umngomezulu ngolunye usuku sasikhuluma nomalume engakholwa kule nkolo, ekholwe enkolweni yamaRoma. Uthi mshana bandla lakini ngeke mina ngikholwe kulo. Hawu ngani malume? Uthi mshana ibandla lakini umuntu akatshelwa kusenesikhathi sokuthi uzoma phambi kwalaba bantu abangaka. Uthi mina mshana ebandleni lakithi ukuthi kuna 2 weeks afona umfundisi wakithi omkhulu athi msome ngeviki elizayo kulamaviki amabili azayo kuleli lesithathu uzokuma phambi kwabantu zilungiseleleke amazwi. Uthi akupheli lapho mshana, noma usugibela kwipodium kuba khona intwana encane eqeda uvalo esiyebe ukuthi khona kuye ngiphuza wesho uvalo manje enkolweni mina ngengikholwe ukutshelwa manje kuthiwa ngabe phambi abantu abangaka. Ubonile uSibiya bese ekhuluma nje mshumayeli ungasamnaki umphendule late ngoba ukuma phambi ngabaNazaretha kuyambulala umuntu. Ukuma phambi kwalaba abantu kuyenzeka umuntu ame isikhathi size azajwayele nokuma phambi ngabaNazaretha. Ashubuke umuntu bengani kwanga inkonzo kuphambi kwalaba bantu ngoba usuke ilungisile kanti uyahlubuka. 53 izwi lakho Nkosi ngikuzo. Ngoma amashumi ayisihlanu anandathu.
ensukwini bakhonzi benkosi zenkosi yomusa thiko lamakhosazana. uNkulunkulu owafika phakathi kwamaNazaretha wahlala nawo wawathanda kakhulu. Noma esemise ngamlenze munye wangakhathala ukubathanda abantwana bakhe. Le nkosi ewuthiko lamakhosazane sayibona. Mhlawumbe angazi noma inhlahla noma mhlambe angazi kuyini. Kodwa le nkosi sayibona isewubhuto oyingcwele wasezulwini. Ingakahlali esihlalweni sobukhosi basezulwini. Yayifika ihlale lapha ngaphandle ngenqemeni lethempeli. Yokuthi makuphela inkonzo engangeni ngaphakathi. Kwakuthiwa nangu ubhuti naye ingane yenyanga yezulu. Mase igunda amadokodo ejamengweni awushona kusathiwa kusehlanzeni ePhalamende. Noma kuthiwa usetshenzwa khona ubhuti wasezulwini wayebathanda abantu. Wakuthi makusetshenzwe ePhalamende athi abantu bakababa sebedlile. iPhalamende bakababa badle ukudla. Wathi noma esehlele esihlalweni esingcwele sasezulwini wasaba nokuma phambi kwamaNazaretha. Ngezinsuku zakhe zokuqala efikile emhlabeni wasaba ukuma phambi kwamaNazaretha. Wayethi ubaba behlala esihlalo ngithola kanjani esihlalo lesihlalo ubaba izolo. Wayethi angikwazi ukuphuma ubaba ekhuzela ingcwele kulomuzi mina ngingane lapha ekhaya. Wayesaba ngesikhathi zonke. Kodwa into engayibona kuye lo uNkulunkulu wayizolo wasivuna isihogo kakhulu emhlabeni. Lo uNkulunkulu owuthiko lamakhosazana wayivuma yonke into kubantu. Mawuthi akubhekwele wayithi kulungile siyekhona. Mawuthi sekulungile baba kiwele ithi akulungile nakhona kusalungile ngiyekhona. Ngiyamkhumbula ogibisiya lapho ekhona wathi ngiyikhothi imbeke yobile. Wathi emva kwabantu ababili ophumula ngambonanga akekho osondela kuye mayivale endlini. Siyakubona namhlanje lo. Uthi ngesikhathi esePhalamende kukhona abakade bekhona izolo. Zayiphumile imoto zaphuma nawo ngaphandle lapha ePhalamende. Uma esePhalamende sokusondela umkhulu waseNtangakazi uthi baba lamadokodo alapha manje ongebeni lalomuzi asondele kakhulu. Ukusondela manje sekuthi kumaphepha onke laba bantu angene phakathi komuzi wakho. Mhlawumbe inkosi ayikho indlela esingayenza ukuba lamadokodo ahlehle. Uthi hayi ifuka jike ndawonye abantu mathephe bemjimba lapha esiphika umjimba. Wathi hayi baba omncane awunankinga amadokodo. Uthi hayi ezani baba omncane mase kuphethe usubanibani. Wathi awungakhuluma imfihlo. Mase kuphethe usubanibani baba omncane lamadokodo azokaba wonke lomuzi lapha eBuhleni. Uthi imoto ngezaqhamuka esengimpilo zoqhamuka lapha eGqophela zidonse bona zofuna iphunga likaSibanibani. Sikulo uNkulunkulu sibonga Nkosi awusilahlanga izolo. Mankosi umhlaba usumboza mhla ka-3 April awusilahlanga Jobo ingcwele. Akusibona Nkosi ukusa wethu. Kwaba uthando lapho labona unkosikazi kaNongoma. Uma ikhuluma ngale nkosi sihlangana naye eworkshop lo mama. Siyalalisa sijabula. Kanti izinsukwini zomhla ka-28 lozoba ngomsombuluko. Ngiyakhumbula ngesonto. Kwakumnyama masiphelele eBuhleni kuthiwa kunzima. Nkosi, Nkosi, Nkosi se.
Kufika inyembezi bangcwele ngoba lola thando layizolo sidlalile ngalo. Ngiyakhumbula uMathi usebuhleni angikho isikhumbuzo likadlula nje bonke umshumayelo weNkosi. Ngiyakhumbula sifika lapha ebuhleni obaba befundisi bekhipha inkaba enkulu bethi bakwenza ukuhlangana bengabagcoco. Yaphuma leNkosi ewuthiwe lamakhosazane uthi lo mama lapha eworkshop uthi bafana uthi yazi bafana uthema sisuka isiduma emzini wasebuhleni uthi ngakhwala isililo emzini angane khona uthi kwaqhamuka abantu bathi kwenze njani uthi ngathi hayi uthemba lami selingishiyile emzini wasebuhleni wathi wenzeka kulo muzi kaBaba wayingane zami usehambile ebuhleni uthi kwathi intambama ngilele yasingenele Nkosi ewuthimo uthi afika kimi wephatha kahle indolala kuyo uzangacaluka ukuza kuwe nephupho. Ubona ngibozwa nje lezitsha kuthiwa sayibona kusasa athi umuntu uqinwe zipho-ke awuyiphethe kahle indolala kuyo. Ubona amaphupho namhlanje kuseni ukuthi ungasakhumbuli indlela kuyo. Uthi lo mama ngelenkosi esingena bathi umbhededa mama ukhayela nomntanami uthi kanti Nkosi ushiyile wena emzini wasebuhleni wathi hayi hambe ebuhleni ngesonto uyofika ulinde uthi yezi Nkosi uleli igama lonyazi lwezulu ngikutshelwe mina uthingo lungahlala esihlalweni unyazi lathi yezi Nkosi unyazi lwezulu. Uthi ngesikhathi isho njalo into mntanami kade kulo mhlangano onzima ezulwini uthi baba mkhulu benqaba uthi Nkosi ibuye kulelizwe uthi ngiqale baba mkhulu ngamncenga ithi wenqaba ngaye Nkosini yesibili uthi avuthulaka yanqaba yathi hawu mfana amanethu ngakwazi ukuphatha uNkulunkulu siyamshintsha uNkulunkulu kulelizwe simusawelenyizwe tesalafi izo zakhonza opomu isifelo basakhonza opomu pen uthi kabangaziwe ezulwini. Uthi Nkosini ubaba inyanga yezulu ngathi baba uthi wathi baba sambe mntanami siye emakhosini odlule kuwo uthi angibanqobe ngalo ngithe baba abonanga bonke. Yebo ngiyanizwa nemshintsha manje uNkulunkulu kulezwe wadingani kunaqobo baba abonile bonke ngiyacela ibuyele lothixo kulendlu ngoba nafunga ngayo lendlu. Wasemvunga lothixo wavuka wahlala nabantu emhlabeni ukhona uyaphila unyazi lwezulu ilo musa esawenzela uthixo labakhosazana sihleli lapha eSandanezwe lo musa ongathi uwakhetha unyazi okunenkingi ukhuluma iphutha uyena owakhethwa unyazi akuwena wakhetha unyazi lwezulu yakaphuma leNkosi ngawo umhlaka 3 April yayifunda lapha ibhuke elimnyama liphinde yalithi yathi mayiphuma igama limenwenza inkadi yabe sinkalazi sithi basebeghuka lapha phambi kwakhe bathola uNkulunkulu usuthixo yathi nasokubhedela nina. Siyabonga Jehova awusilahlanga Nkosi nokuphila umhlaba usuphendula uthatha amacala ngoba amacala kulona iphutha amacala kuyashukwa amacala asemthetho ungacaba ukuthi icala njengoba lihleli nje ingoba kuyashukwa namanje basakhishwa abantu emzini wasebuhleni basakhishwa bekhona basambone umuntu yayaphuma esiyalena lothixo wayalena watatazela wayalena babasebamkanga sebethi behamba naye kwathiwa Nkosi uNkulunkulu wase-Afrika uzombhedela nina basiyahamba naye yasikhuluma indoda engasekho lapha ekhaya yathi this is a wrong person. Thane izinto zayiphethe ibhame kulethe baba keep the distance enkosini inkosi le manje laduma izulu sambona lothixo. Ngiyakhumbula abashumayeli umkhokheli wenkosi buya ngaphakathi egumbini wathamba indoda ayisekho lapha ekhaya yayiba ngumjiko womvangeli ubaba lapha kuwena Shembe yathi hayi masijabule sithawumvangeli wenkosi uphefikile uNkulunkulu emhlabeni sesijabule wathi hawu bafana nisayizingane kusazokhulunywa bafana
sathi hawu baba iqedile iqadi wabavikela ngamakhosi anamandla wafakshole hayila wafakshole dlule ngashiwola wabavikela ngamakhosi anamandla yami inkosi yamakadi yavikela umngwele nafika inkwabe navikela umngwele wahlala uThixo emhlabeni ilothixo opha abantu izinto ilothixo wenyanga ezulu ilothixo wababamkhulu ilothixo wenkosi ilanga ilothixo wabakwethiko lamakhosaza uhleli nabantu emhlabeni